Wedi bat ka soyong konstitusi kumba pilai tiap ba mo kajing klat kandidat jong i ma hedon te kumba ka julong hi na kaliang ke election commission ngatarai kan sapan benai ke election hadin bala declare ke result let's say hadin si benai ne ar benai tangin tip ke syong ha election commission te henre na kaliang ka soyong circle jong ka parti na layok pedang ya ke jing tho menin ya ka ba kila propose daga kerteng jong iba sensa lendo bengi jukot i pu persa jong i maheda mia kani ngampat nut ban ong namar ba kidon ki prosedur te nakaliang ka jonga ka district kamut ya kani ngan sara hapo ka state election committee kamut ka state election committee hi jong ka parti kan sa aya ka final court